Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Nebiyina ve seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabi ecma'in ve men vela. Elhamdülillahi evlil vel ahir ve zahiril vel batin halaka fesevva ve kaddara fehada biyedihi melekutu kulli şey ve huve yuciru ve lev caru aleyh. Ahmaduhu subhanahu ve eşkuru وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşlerimiz, şundan da bir kurkem, hem de ehemmiyetli vakit, burada bulsa Cuma saati, Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem eyteyin, şundan da Cuma saatlerinde şundi bir vakit var, eğer de adam balası dua kılsa, şu dualar kabul kılına. İndi barça ağzında yerde meclisinde biz sizni kurge bir şartmız, Allah Teala indi izgi amellerini kabul kılıp, hata kimçiliklerini gafu eylep, dileklerge, maksatlarga iya bulup, birgeleşip, tuğanlaşıp, hayırlı amel kılıp yaşarga Allah Teala barçamıza nasip ve müyesser kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge indi şundan da anlatan işik dünyanı olup barganda. Dünyanı olup bargan şirakta adam balası indi her vakit Allah Teala'nın rizalığını küte. Allah Subhanahu ve Teala bizge indi şuşunday bir ahamiyetli, hem indi kadirli oylarını, kişilerini, vakitlerini, hem günlerini biri. Yine şulay indi en büyük günlerin birisi ol da bulsa Cuma gün. Cuma gün indi ol günlerin padşası bulup tura. Hem indi her bir mümin Müslüman kişisi güsellenip, taharetlenip, Allah Subhanahu ve Teala farız kılgan amelini ötev niyeti bilen meşitlerge bara. Allah Subhanahu ve Teala şu indi dünyanı bizge indi nimet bularak bula gitti. Hem indi yine şulay bizim indi Recep, Şaban, Ramazan ayları da kilip jitti deyip etesi kile. Allah Subhanahu ve Teala'nın ilişkisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun hadis-i şerifinde bizge indi anlata. Allah Subhanahu ve Teala öz rahmeti bilen siznin tışkı keyfetleringizge hem indi tentislerine qaramaydı. Lakin Allah Teala sizin kalplerge hem yana şulay amellerge qarayı. Ol cemaat şinan da bik mühim. Ol bulsun indi imanın nığıtu. La ilahe illallah sözlerini eyti olsun. Namazga basu, oraza, yine şulay haş amelin kolu. Bütün her vakitte da bizim indi kalp, şulay bitindi beyli. Kalp bilen beyli ameller şinan da Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyet, her bir iş niyetten tura. Hem indi şu niyetlerinizni hoş bulsun, Ramazan şerif ayı bulsun, her vakit ustazlar, hazretler eyteler imanınızı nığıtığız. Yani dürüst niyet bulurga deyiş. Hem indi şu niyetke qarab Allah Subhanahu ve Teala bizge indi ecri sabi. Yani şulay eyterge kerek Ramazan şerif ayı bik mübarek ay. Hem indi şu ayda biz indi özübizni kulda tutağız. Yani şulay türlü vakınaklardan, sözlerden, bahaslerden yirak bulağız. Hem indi eyterge kerek ol cemaat Ramazan ayında ağını tügül. Başka aylarda da bizim şuşunday mümkünçilik var. Lakin indi Recep, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Recep şehrullahi, ol indi şinan da Allah'tan ayı. Şaban şehri, Şaban ayı benim ayımdı. Hem indi Ramazan şerif ayı şehru ümmeti, ümmet ayı. Hem indi cemaat şinan da bu turmuşta Allah Subhanahu ve Teala bizge bir mümkünçilik. Ramazan'a hazırlık var. Hem indi şu Ramazan'ı biz indi hürmet etemiz, biz anlıyoruz, ol farz ikenligin,
күп очракта инде ураза тотып, гамәл гыйбадәткә кереп, тәһәҗҗүд намазларын укып, гыйбадәтләрен арттырып, гомрә хаҗларына барып, янә шулай инде закат садакаларына, фитра садакаларына бирергә тырышабыз. Ягъни Рамазан безнең инде бик изгилеккә, Аллаһка шөкер, бай. Әмма башка көннәрдә, башка айлар да бар. Һәм Аллаһ Тәгаланың рәхмәте белән башка айларны да, башка көннәрне дә без изгилектә уздыра алабыз. Безнең мөмкинчелек бар садака бирергә, Коръән укырга, янә шулай изге гамәл кылырга, һәм Аллаһтан рәхмәте белән Рамазан шәриф айларыбызга әзерләнергә. Әзерлек шуннан да ул рухи яктан да, физик яктан да, матди яктан да булырга тиеш. Аллаһ Тәгаланың рәхмәте белән һәрбер адәм баласы менә бу тормышта кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган гамәлләрдән тилеп яшәсә, шуннан да инде ул үзгәреш кертә ала үзенең тормышта. Һәм инде адәм баласы уйлый, карале, менә хәзер Рамазан шәриф ае килеп җитә, мин намазга басам. Рамазан шәриф ае килеп җитә, мин ураза тота башлыйм. Менә хәзер Рамазан шәриф ае килеп җитә, мин инде сүгін мин башка, үзенә вәгъдә бирә. Ләкин инде Рамазанга кадәр дә шушы вәгъдәләрне үзенә кеше бирә ала. Чөнки мөмкинчелек бит. Мөмкинчелек Аллаһ Тәгаладан, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә инде мөмкинчелек бирде икән, без сау-саламат икән, шушы Рамазан шәриф айны инде каршы алып, уразалар тотып, иншаллаһ Тәгалә изге гамәлләр кылып, башкарып, тормышны дәвам итәргә Аллаһтан насыйп итсен. Ләкин беркем дә белми, шушы Рамазанга адәм баласы аяк басамы, юкмы? Күпме кеше, туганнар, дуслар, кардәшләр, бүген көндә алар юк. Кызганыч. Ләкин изге теләкләр, изге ниятләр аларның бар иде. Рамазан шәриф айында гомрә хаҗына барып, Рамазан шәриф айында ифтар мәҗлесен уздырып, мусульманнарны чыннан да инде ашатып, менә бу дөньяда, бу тормышта Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләргә лаек булган һәрбер адәм баласы ул инде шөкер кылып, рәхмәт дип тормышны алып барса, бик күркәм һәм инде бик әйбәт булыр иде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән шушы Рамазан шәриф айларыбызны көтеп, каршы алып, изге гамәлләрне башкарырга Аллаһ Тәгалә барчабызга да насыйп ва мияссәр кылсын иншаллаһ Тәгалә. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые единоверцы, мы понимаем, что месяц Рамазан приближается к нам и осталось совсем немножко. И пророк Мухаммад также говорит, что идет подготовка. Раджаб, Ша'бан, Рамадан – это те месяца, в которых мы должны, конечно же, усердно работать над собой. Мы понимаем, что многие люди, они делают махсад, да, цель ставят для того, чтобы месяц Рамадан держать пост, дать как можно больше закат, фитр садака, читать тахаджуд намаз, дополнительный намаз, также совершать айбадат, поклонение, читать больше Коран и, конечно же, отстраняться от прегрешений, от греховных дел. Но Всевышний нам дает время и возможность начать уже сегодня, сейчас. Потому что до Рамадана осталось совсем немножко, и месяц Раджаб Всевышний говорит, что это мой месяц. Месяц Ша'бан, пророк Мухаммад говорит, что это месяц мой, да, Мухаммад, саллаллаху саллям, мир ему. И также пророк говорит, что месяц Рамадан – это месяц моей уммы. Мы понимаем, что в месяц Рамадан совсем другая обстановка и другая атмосфера. Когда мы ходим на таравих намаз, держим уразу, приходим на утреннюю молитву, читаем тахаджуд, читаем больше Коран, делаем айбадат, даем садака, приветствуем друг друга, стараемся, чтобы как можно больше родственников, друзей попробовали вкус месяца, да, месяц Рамадан, постились, делали дуа, планировали свою жизнь, покаялись, ну и самое главное, конечно же, стали на правильный путь. Всевышний дал нам возможность именно сегодня, именно сейчас начать готовиться к этому священному месяцу. Мы знаем, что подготовка к месяцу Рамадан, подготовка именно
к тем определенным событиям, которые происходят в нашей жизни. Пусть ли это будет никах, возможно, это какая-то встреча, бизнес-встреча. Мы всегда готовимся, мы всегда стараемся, да, и все учесть. И месяц Рамадан – это очень великий и большой месяц, который мы должны встретить правильно, подготовиться к нему. Духовно, физически, финансово. И да, Аллах Та'аля, чтобы мы смогли правильно, рационально рассмотреть наши возможности и как можно больше, конечно же, совершить благих дел не только в месяц Рамадан, но и в другие месяца, которые идут до и после. Дай Аллах Та'аля, чтобы направил каждого из нас по правильному пути, чтобы мы смогли чувствовать братство, и не только в месяц Рамадан, да, но и, конечно же, вот эти пятничные проповеди, джумуа, когда у нас праздник, когда мы друг друга встречаем, когда мы также стараемся делать поклонение, читаем намаз, делаем таспих, также даем закат, даем садака и стараемся вместе держаться, общаться, номерами обмениваться, да, потому что не только намаз объединяет нас, да, но какие-то встречи, может быть, это спортивные встречи, может быть, это какие-то духовные лекции, часы, которые также проходят, да, в мечетях Татарстана. И дай Аллах Та'аля вот вместе также дружно жить, проживать эту жизнь и делать как можно больше айбадат вместе. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вассами'у дуа.